Dobrodošli na kanal Misterije ukratko. Danas ću vam prepričati horor iz 2005. pod nazivom The Amityville Horror. Bacite subscribe za još ovakvog sadržaja, uključite notifikacije i udarite like da pomognete kanalu. Lijep pozdrav i hvala na gledanju. Godina je 1974. Nalazimo se u kući pored rijeke Amityville. Ronald se budi sa čudnim vizijama i glasovima koji mu govore: uhvati ih, ubij ih. Kada je sat otkucao na 3:15, Ronald puni svoje oružje i ide od sobe do sobe, ubijajući članove svoje porodice. Jody je čula pucnje i pokušala da se sakrije u plakar sa svojim medvjedićem, ali Ronald je pronalazi i govoreći joj da je voli, ubija je. Čitav ovaj događaj odjeknuo je u vijestima i potresao je čitavu naciju, pogotovo kada je Ronald rekao da mu je kuća rekla da to uradi. Godinu dana nakon toga vidimo Georgea i Katie koji žive sretno. Katie ima 3 djece iz prethodnog braka i dok se George sviđa Michaelu, Billy i Chelsea nisu baš oduševljeni njime. Par obilazi destinacije za kupovinu nove kuće i na kraju dolaze do Amityville. Pronalazi kuću koja se odmah dopadne Katie, ali George smatra da ne mogu da je priušte. Pozivaju agenta za nekretnine i razgledaju kuću, a George je začuđen zašto tako ogromna kuća ima tako nisku cijenu. Katie primjećuje crnu mrlju na plafonu, ali ne pridaje važnost tome, a George se obraduje kada vidi kućicu za čamce jer ima gliser. U hodniku se čuju neki čudni zvukovi, ali agent nekretnina ih ignoriše, a kada odluče da pogledaju podrum, agent odbija da siđe sa njima dole. Par razgleda podrum i George pronalazi stari časovnik čije vrijeme pokazuje 3:15. Kada završe sa obilaskom čitave kuće, Katie ubjeđuje Georgea da kupi kuću, uprkos tome što bi to značilo da bi se nekoliko mjeseci morali odricati mnoštva stvari. Katie uspijeva da ubijedi Georgea, ali on pristaje tek što obavi razgovor sa agentom nekretnina na okolnosti cijene, gdje mu ona govori da je to kuća u kojoj se dogodila čuvena tragedija. Katie počinje da se koleba oko toga, ali joj George govori da ljude ne ubija kuća, već sami ljudi. Nekoliko dana kasnije čitava porodica se useljava u kuću i provodi prvi dan zabavljajući se u njoj. Tokom večeri Georgeu biva hladno, ali ne i Katie, pa George odlazi do podruma kako bi dodao drva u peć. Začuje čudne zvukove i posumnja da je to sa časovnika, a na kraju je ustanovio da se radi o strujanju vazduha koji dolazi kroz ventilacioni otvor. Kada se George vratio u krevet, on i Katie imaju intimne odnose koje George prekida kada ugleda u sobi Jodin duh. Narednog dana on se budi sa kašljem. Katie čuje kako Chelsea razgovara sa nekim i odlazi do njene sobe da je provjeri. Zatiče je samu i smatra da se Chelsea igra sa zamišljenom prijateljicom, ali Chelsea zaista može vidjeti Jodinog duha koji živi u njenom plakaru. Također, napravila je sliku Ronalda, ali ne govori Katie o kome je riječ, jer je Jody tražila od nje da čuva tajnu. Dok George napolju sječe drva, prilazi mu Michael sa čudnim metalnim predmetom koji je pronašao u podrumu. George se naljutio na Michaela što je silazio u podrum i naređuje mu da više ne silazi dole, jer će tu biti njegova kancelarija, ali ga ubrzo grli, žaleći što je vikao na njega. Odmah nakon toga, George i Katie čuju Billyjevog psa Harrya kako laje. Prateći lavež dolazi do kućice za čamce gdje zatiču Chelsea kako stoji na ivici glisera sa balonom u ruci. Nakon nekoliko dozivanja, Chelsea se odazove i izlazi na sigurno gdje objašnjava Katie da je Jody željela da vidi čamac. George tada odlučuje da osigura kućicu i stavlja katanac na vrata. Tokom noći čudan zvuk budi Michaela koji želi da ide u toalet, a pošto ne može probuditi Billyja kako bi išao sa njim, odlučuje da skupi hrabrost i odlazi sam. Dok je gledao kroz prozor u hodniku, primijetio je da je kućica za čamca otvorena i juri u kupatilo. Nakon što je obavio nuždu, pokušava da opere ruke, ali voda ne izlazi iz slavine. Odjednom iz slavine počinje da kaplje krv, dok se pored njega pojavljuje jezivi duh. Prestravljen, Michael otrčava u svoj krevet, a tada stvari po kući počinju same da se pomjeraju. U jednom momentu začuje se pucanj koji budi Georgea koji odmah otrči da provjeri djecu, dok iz prekidača za svjetlo curi krv. U sobi za dječake, George je šokiran prizorom kada ugleda drugu verziju sebe kako sa oružjem u rukama stoji nad krevetima dječaka i pokušava da ih ubije. Odjednom se George budi i otkriva da je to sve bila noćna mora koja se dešavala upravo u 3:15. Ustaje iz kreveta da zatvori prozor i primjećuje da je kućica za čamce otvorena i da iz nje viri balon. Misleći da je Chelsea ponovo u kućici, George trči ka kućici gdje zatiče psa Harrya kako laje na mjehuriće u vodi. Odmah uskače u vodu, ali dole nema ničega. Kada je izašao iz vode, primijetio je da Harry laje napolju i onda na prozoru kuće spazi Jodino lice, da bi u sljedećem momentu na drugoj strani sobe kroz prozor spazio da Jody stoji pored Chelsea. George žuri do Chelsea, ali je zatiče kako mirno spava. Zatim provjerava plakar, ali ne vidi Jody na plafonu koju drže jezive ruke. Pronalazi medvjedića i odlučuje da ga stavi u krevet pored Chelsea. Narednog jutra George je u podrumu i posmatra Harrya koji pokušava da iskopa rupu na zidu na kome
kojoj se nalazi misteriozna mrlja. U podrumu ga posjećuje Katie i zatiče ga kako sjedi sam, ali joj George govori kako je to jedino toplo mjesto u kući, jer neko uporno otvara prozore. Također navodi da ga je Harry probudio i da je pronašao ključ od kućice za čamce u Billyjevoj sobi i smatra da Billy to radi namjerno jer ga ne voli. 2 nedelje kasnije George insistira da mu se Billy izvine, ali Billy odbija da prihvati krivicu za nešto što nije uradio. Dok je Katie u kuhinji, magneti na frižideru se sami pomjeraju, sve dok ne sklope riječi, uhvati ih i ubije ih. Učinilo joj se da je neko protrčao iza nje, a kada se okrenula, spazila je poruku na frižideru. Zabrinuta zbog toga, odlazi do podruma da pronađe Georgea, ali kada se vratila, zatiče ga kako pije mlijeko u kuhinji i vidi da poruke više nema, pa to sve pripisuje svojoj mašti. Uveče se Katie i George spremaju za izlazak na večeru. Billy ne želi dadilju, ali se ubrzo predomislio kada na vratima ugleda atraktivnu dadilju po imenu Liza. Liza je također čuvala djecu i prethodnoj porodici, a nakon što roditelji odu, ona je ispričala cijelu priču Billyu. Ronald je prvo pomislio da je njegov pas zao pa ga je ubio, da bi nekoliko dana nakon toga pobio čitavu porodicu, smatrajući da su demoni. Iznenada ju je prekinuo Michael svojim dolaskom u sobu, a kada mu ona kaže da ne sluša razgovor i pokrije uši, on svejedno odlučuje da sluša priču. Liza objašnjava smrt sa jezivim detaljima, a zatim im pokazuje plakar gdje su pronašli Jodie. Tada se pojavljuje Chelsea i kaže da Jodie smatra da je Liza užasna dadilja, a ispostavilo se da je Jodie otpustila Lizu. Billy tjera Lizu da uđe u plakar, što ona i čini, ignorišući Chelsea na upozorenje da to ne radi, jer bi mogla razljutiti Jodie. Liza u plakaru pronalazi Jodinog medvjedića i tada se vrata plakara zatvaraju za njom. Dječaci pokušavaju da otvore vrata, ali im to ne polazi za rukom. Dok Chelsea igračka za crtanje pokazuje poruku "Mrzim je", svjetla počinju da trepere i Jodie se pojavljuje u plakaru, da bi natjerala Lizu da dodirne ranu od metka koju je Ronald ostavio na njenom čelu. Liza vrišti od užasa jer se pred njom pojavljuju mnogo jezive vizije, a dječaci trče da potraže pomoć. Nakon toga dolazi hitna pomoć koja odvodi traumatizovanu Lizu. Po dolasku kući, George viče na dječake što su izveli opasnu šalu, ignorišući Billya koji govori da je to kuća učinila. Momci ne žele da spavaju više u toj sobi kada znaju kako se tragedija dogodila, ali ih George primorava na to. Katie odlazi da provjeri Chelsea koja objašnjava da je Liza ranije bila zla prema Jodie, pa ju je Jodie sada povrijedila. Jodie također misli da je Katie dobra mama, tako da je neće povrijediti, ali mrzi lošeg čovjeka koji živi u kući i tjera je da radi loše stvari. Sljedećeg dana George po kazni ostavlja Billya do kasno napolju da slaže drva, zbog čega propušta večeru. Katie smatra da je George pretjerao sa disciplinom, ali on smatra da je Billyu potrebna stroga očinska figura. Kasnije, dok George popravlja stvari u podrumu, čuje glasove Billya i Michaela koji dopiru iz ventilacionog otvora, a koji govore loše o njemu. Također u svojoj glavi čuje i riječi: "Uhvati ih i ubij ih." Kada George dodirne zid sa rupom, odjednom se nađe u prostoriji punoj čudnih stolova sa čepovima sa strane koji puštaju krv na pod. Na jednom od stolova je tijelo, a kada mu priđe, vidi sebe samo kako govori: "Ubij ih." Kada se vizija završi, George trči u kupatilo kako bi povratio. Kada je pokušao da se okupa da bi se opustio, odjednom se iz vode pojavljuju 2 ruke koje ga vuku u vodu kako bi se udavio. Borio se protiv stiska i viče sve do momenta dok se ne pojavi Katie u kupatilu. Narednog dana Katie odvodi Georgea kod doktora koji konstatuje da je sa njim sve u redu. George i sam priznaje da se osjeća mnogo bolje od kako je napustio kuću, ali ne želi da posluša savjete doktora koji ga upućuje na psihijatra. Kod kuće Billy pazi na ostalu djecu. Chelsea odlazi od stola da pronađe svog medvjedića, a kada se roditelji vrate nazad, zatiču medvjedića na zemlji napolju. Odjednom začuju Chelseain glas, a kada pogledaju ka kući, ugledali su je kako stoji na samom vrhu kuće. George se penje preko merdevina, dok Katie kroz stepenište kuće pokušava da dođe do nje. Chelsea objašnjava da mora da pođe sa Jodie, ali je Katie u posljednjem momentu zgrabila za ruku. Nažalost, Katie počinje da klizi sa krova i George skače sa merdevina i hvata Chelsea prije nego padne na zemlju. Nakon toga, Katie viče na Chelsea jer je uradila nešto tako glupo i opasno, navodeći da Jodie nije stvarna. Chelsea navodi da je Jodie htjela da je odvede da vidi svog oca, zbog čega Katie misli da njena kćerka loše reaguje na gubitak svog biološkog oca. George sluša sve ovo i konstatuje kako je ovo ludačka porodica, a zatim je uzeo sve svoje stvari iz spavače sobe i preselio se u podrum. Nešto kasnije Katie odlazi kod oca Callawaya da porazgovara sa njim o svemu što se događa. Callaway nije iznenađen dešavanjima kada je shvatio da žive u kući gdje se dogodila tragedija. U međuvremenu, George cijepa drva i tjera Billya da drži balvane iako se plaši da ga sjekira ne povrijedi, jer se nalazi blizu nje. Kada Billy počne da plače, George mu je zaprijetio. Tokom noći dok je u podrumu, George gleda snimak sa njihovog prvog dana useljenja i odjednom je spazio da je Billyjevo lice postalo demonsko.
Misleći da mu se poigrava, odlučuje da ode u krevet. U 3:15 on se budi i čuje glasove koji mu govore: ubij ih. Izlazi iz podruma i zatiče otvorena sva kućna vrata. Harry je u kućici za pse i ponovo laje, pa George uzima sjekiru i odlazi da provjeri. Čim je ušao u kućicu, napada ga jezivo stvorenje, ali se on brani sjekirom. Kada je ubio stvorenje, shvatio je da je u stvari usmrtio Harrya. Nakon što je sakrio tijelo, očistio je krv sa poda u kućici. Narednog dana George ne može da spriječi da mu krivica ne opterećuje Katie pokušava da mu ukaže da treba da napuste kuću, ali George to odbija. Počinje svađa između njih, ali ih prekidaju dječaci koji upitaju za psa. George im govori kako je Harry vjerovatno pobjegao, ignorišući Billija koji govori da on to nikada ne bi učinio. Tokom popodneva otac Calavej dolazi u posjetu kako bi osvještao kuću i istjerao zlo, kada ugleda da Chelsea drži Jodinog medvjedića. Calavej govori Katie kako je Jodi sahranjena sa tom igračkom i da ne bi trebalo da bude ovdje. Kada Calavej otpočne svještanje, sva vrata oko njega se zatvaraju i iz ventilacionih otvora počne dopirati buka. Calavej provjerava ventilacioni otvor kada ga odjednom napadne veliki roj muha, a zatim se vrata ponovo sama otvore. Prestravljen, Calavej bježi iz kuće i ignoriše Ketine molbe za pomoć, odlazeći u svom autu. Kada se okrenula, iza nje stajao je George koji je podsjeća da ima njega i da na njega može računati. Kada je pala noć, George nije mogao spavati jer stalno čuje glasove i Harryjev laž. Televizor mu iznenada pokazuje iste vizije koje je Ronald vidio i traži od njega da ih ubije, što natjera Georgea da istrči iz kuće. Kroz prozor iz kuće Katie posmatra svog muža kako pati ležeći na zemlji. 28. dana od useljenja Katie odlučuje da ode u biblioteku da istraži tragediju koja se dogodila u kući. Ona saznaje da je Ronald čuo glasove, da se također preselio u podrum, da je pobio svoju porodicu 28. dana i da je policija pronašla svesku sa istim natpisom koji je ona vidjela na frižideru. Nakon toga Katie istražuje kuću i saznaje da ju je velečasni izgradio pod izgovorom da brine o Indijancima, dok ih je zapravo zlostavljao na različite načine, uključujući čudnu spravu koju je Michael pronašao u podrumu. Katie užurbano odlazi kod Calaveya, gdje on priznaje da nije vjerovao Ronaldu kada je došao sa istim problemom, ali da sada vjeruje, što znači da Katie odmah mora da iseli svoju porodicu. George je umoran od šapata i glasova koje čuje, pa odlučuje da sruši zid u podrumu. Na drugoj strani zatiče gomilu crva i drugi zid koji također ruši da bi pronašao sobu koju je vidio u svom snu. Ovdje George pronalazi duhove svih Indijanaca koje je velečasni mučio i ubio. Na kraju hodnika zatiče duha samog velečasnog koji ponovo igra svoju igru smrti. Odjednom se George budi i odlazi da se javi na telefon koji zvoni, a kada čuje da Katie traži od njega da odmah napuste kuću, čupa telefon sa zida. Katie žuri kući i zatiče Georgea u kućici za čamce, tražeći duhove u vodi pomoću baterijske lampe. Kada Katie dozove njegovo ime, George je zaslijepljuje baterijskom lampom zbog čega pada u vodu. Kosa joj se zaglavila u propeler čamca, a kada je George pogledao, ugledao je demonsko lice i pali motor da bi je se riješio. Katie se bori za život sve do momenta kada George nije ugledao njeno pravo lice i odluči da je spasi. Otrčala je u podrum i zatiče Chelsea, gdje stoje naslagani kovčezi za cijelu porodicu. Kako se George pojavljuje u kući sa čudnim ponašanjem i jezivim pogledom, Katie odlučuje da sa Chelsea pronađe dječake i da pobjegnu iz kuće. George uzima oružje i kreće za njima, lako odbacujući svaku prepreku koju je porodica postavila između njih. Nisu mogli da pronađu izlaz jer se sva vrata i prozori zatvaraju sami i George ih sustiže. Zgrabio je Katie i udara je, ali ga na trenutak Billy zaustavlja. Chelsea vodi ostale u svoju sobu kako bi izašli kroz njen prozor koji je otvoren, jer je nekada bio Jodin. Penju se na krov i kada se George pojavio na krovu, Billy ga udara komadom metala koji je otkinuo sa dimnjaka. George tada pada sa krova kuće, a ostatak porodice pokušava da uđe u kuću kroz neki drugi prozor. Kako ne uspijevaju u tome, koriste krovne stepenice i spuštaju se na tlo. Vidimo Georgea koji je živ sa svojom sjekirom, grabi Billya i ima namjeru da ga ubije jer u njemu vidi demona, ali ga u tome sprječava Katie koja ga drži na nišanu puške. George je nagovara da puca u njega, ali ona nema srca za to i ne želi, pa ga samo onesvijesti udarcem. Vizije njihovih srećnih dana preplavljuju Georgeov koji se budi i napada Katie sjekirom, samo da bi shvatio da je i to vizija. Došavši sebi, George moli Katie da ga ubije i spriječi dalju tragediju, ali ga Katie samo ponovo onesvijesti. Katie i djeca vezuju onesvješćenog Georgea i vuku ga ka čamcu. Dok se on budi, preplavljuju ga vizije tragedije koja se odigrala. Billy želi da ga ostavi tu, ali Katie primorava svoju djecu da zajedno smjeste Georgea na čamac i da napuste to područje. Kada su dovoljno udaljeni od kuće, George shvata da više nije opsjednut i prihvata činjenicu da napuste to mjesto zauvijek. Vrativši se u kuću, Jodi vrišti od straha dok se kuća sama preuređuje. Sat ponovo pokazuje 3:15, a 2 ruke odvlače njen duh.